samperin langsung. Langsung saya samperin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong apa tadi? Awal gua ngomong apa? Kenapa nih, ada buktinya? Ngomongin apaan? Aneh, Be. Lagi kaitan sama kepala desa, Oh, itu. Bercanda, Be, bercanda. Bercanda bagaimana? Bercanda bagaimana? Oke, kalau Babe tersinggung, Ane minta maaf, Be. Ane minta maaf. Percuma. Percuma. Ya elah, Babe baper amat sih. Bener nih, Bang, bukan. Kan saya bilang Betawi mah, lu jual gua beli. Lah, Ane kagak ngejual, Be. Ane hibahin buat Babe. Lu minum air keras, gua nyerah. Kalau mesti air putih, gua jawanin. Aye kagak minum air keras, Be. Aye minumnya air isi ulang.